Halo Kenan, namaku Ayam. 1, 2, 3. Halo Kenan. Iya, anak pitik malam melayunan Kenan. Hari ini Mas Saka minta mainan pesawat ngoncet ora kober DJ oke, ora kanti, ora seronto. Langsung jujuk terdekat ada di perempatan Segan Ngetan, Rodo Nikong iki kidul dalan Ziza Toys. Nah, di sini Sawetan SMP Segan Wetan dalan ada Ziza Toys. Di sini komplit truk yo ono, sing ora ono yo diang mati yang kadang yo di warung makan. Nah, ada neng kene mainan komplit, harganya juga terjangkau, murah, ora milih setir-setiran ono, bal ono, balon ono, mobil remote ono, kereta remote ono, truk ono. Nah, ini tampilannya seperti tadi, bingung toh. Nah, tak saranin bocahe di matke alias ditunggoni, didampingi, karena apa, nek tipene koyo dek Kenan iki iso ngiwuk-iwuk guys. Monggo mampir Ziza Toys.